Pozdrav našim gledateljima, danas su s nama... Morat ćemo ponovo. Jer Katja se... Ovo je drugi dio, prvi smo već snimili, nadam se da ste ga pogledali. Nastavljamo pričati o društvenim mrežama i kako to utječe na nas, pa možemo nastaviti s pitanjima. Nika, mogu li društvene mreže utjecati na anksioznost kod mladih? Ako da, na koji način? Pa da, društvene mreže definitivno mogu utjecati na anksioznost kod mladih. Iako to ne znači da svako ko koristi društvene mreže da će se kod njega javiti anksioznost. To dosta ovisi o tome na koji način koristite društvene mreže, u kojoj mjeri ih koristite i kakav sadržaj gledate. Prošli put smo malo već pričali o toj potrebi, ajmo reći, uspoređivanja s drugima na društvenim mrežama, što je jedan od dijela koji može dovesti do anksioznosti, jer kao što znate vidimo na društvenim mrežama da se prikazuje da ljudi često, prikazuju da putuju puno, da izlaze, da imaju ovakve, onakve rutine. Znači puno stvari oni rade i onda nekako to nama može stvoriti pritisak da i mi moramo biti tako lijepi, zanimljivi, uspješni. Meni često padnu na pamet oni videi kad se influenceri dižu u 5 ujutro pa imaju cijelu rutinu, pa odu u teretanu prije posla, pa onda obave sve u danu. Što zapravo u stvarnom životu nije uopće održivo i onda to može stvoriti nekakav dodatan pritisak, jer gledatelj može misliti ok, moj život bi trebao ovak izgledat, a zapravo to stvara samo dodatnu anksioznost. Isto to što mi na neki način ne možemo pobjeći od toga, stalno smo okruženi time i onda gdje god da dođemo imamo hrpu nekih podražaja što može stvoriti taj nekakav isto pritisak, odnosno ne daje priliku našem mozgu da se odmori od tih podražaja, što isto može na neki način povećati osjećaj anksioznosti. Isto znači, spomenula sam, bitno je kakav sadržaj gledate. Ako gledate neki sadržaj koji vas uznemirava ili vam izaziva anksioznost, to može utjecati. Ili ako prekomjerno koristite društvene mreže, tu već znači može se dogoditi, ako to pređe u nekakvu ovisnost, da osobe koje nemaju pristup društvenim mrežama osjećaju anksioznost. I onda na neki način kad pristupe društvenoj mreži, ta anksioznost se smanji, ali to onda ide u krug i to nekako može dovesti. Ili ako doživljavate, o čemu ćemo možda poslije više pričati, ako doživljavate nekakva negativna iskustva, kao što je negativni komentari ili bilo kakav oblik nasilja na društvenim mrežama, isto može biti jedan od izvora anksioznosti. I ono što bi voljela napomenuti vezano uz općenito mentalno zdravlje i društvene mreže, da danas mladi često nađu nekakve savjete o mentalnom zdravlju na društvenim mrežama ili sami sebi dijagnosticiraju neke stvari jer vide, ne znam jel vama znaju iskočiti oni videi, ako radiš to, onda imaš taj poremećaj. Da, i onda često kad mi tak nešto izbaci, pomislim si čovječe pa onda svi imamo taj poremećaj jer svi zapravo ovo radimo. Tako da jako je bitno da pazite otkud uzimate te informacije. Možete učiti putem društvenih mreža o mentalnom zdravlju, ali je bitno da su te informacije dolaze od ljudi koji su educirani o tome, da su to profili nekih psihologa, psihoterapeuta, da su to neke udruge ili organizacije koje imaju znanja o tome. Znači da su te informacije ipak provjerene. Jel se može anksioznost povećati jer kao zapravo osjećamo stalno neku potrebu da stalno budemo online i dostupni? Da, tako je. To je ono što sam rekla, taj neki pritisak, odnosno stalne dostupnosti i ne možemo pobjeći od toga. Je. Kako negativni komentari, cyberbullying i hate na internetu utječu na mentalno zdravlje mladih? Pa mislim da ljudi često podcjenjuju utjecaj nasilja na internetu na mentalno zdravlje. Razlika u odnosu na nekakvo, ajmo reći, doživljavanje nasilja uživo je što kad se događa na internetu, ono je trajno dostupno. Znači vama kad neko kaže uživo nekakav komentar, to traje par sekundi, onda vi ćete možda to zapamtiti, ali nakon nekog vremena ćete to možda zaboraviti. A neko ako nešto objavi što je, sramotno za vas ili vam napiše nekakav ružan komentar, to može ostati zauvijek na internetu i može biti
dostupno, možete se tome vraćati i prati vas nekako i u školi i kod kuće i cijelo vrijeme. I isto tako puno veći broj ljudi to može vidjeti. Tako da zbog toga nekako takvo nasilje može biti vrlo opasno i može dovesti do raznih problema s mentalnim zdravljem, znači anksioznih simptoma, depresivnih simptoma, povlačenja iz društva, pada samopoštovanja. Tako da jako je važno da se na vrijeme reagira u takvim situacijama i često puta žrtve možda i neće reći da doživljavaju takav oblik nasilja jer ih je sram ili misle da ih ljudi neće ozbiljno shvatiti pa šute. Tako da jako je bitno ako primijetite da netko doživljava takav oblik nasilja ili vi da doživljavate tako nešto, da na vrijeme reagirate i da zapravo sa nekom odgovornom odraslom osobom to prokomentirate i da se to onda riješi na vrijeme. I ovo sve što si rekla zapravo još ta neka razlika je u tome što kad se neko nasilje događa u školi ili je vezano samo za školu ili neko mjesto gdje jeste, vi kod kuće imate neki siguran prostor gdje možete pobjeći od tog nasilja. A kod elektroničkog nasilja vi nemate siguran prostor jer ste stalno na mobitelu, stalno ste tome izloženi i zato je zapravo još teže podnošljiv takav oblik nasilja. Tako je, da. Mislim, ta tema se zapravo jako proteže po školama i stalno imamo neka predavanja vezana za to, pa zapravo to pokazatelj koliko je to zapravo bitno. Je i vrlo često, ali nekad zanemarimo to. Događa se, ali nekako to zanemarimo. Da, i nama odraslima i ljudima u školi je teže vidljivo, pa je se teže vama je to možda puno više vidljivo. Kad je među nama. Da. Društvene mreže su zarazne. Mladi često osjećaju pritisak da budu stalno aktivni online i u toku sa svime. Što se događa kad stalno provjeravamo mobitel, lajkovo i poruke i zašto je tome tako? Ok, da. Društvene mreže jesu zarazne i nisu slučajno. One su dizajnirane tako da privuku našu pažnju što je više moguće. Zapravo mi kad smo na društvenim mrežama cijelo vrijeme čekamo tu neku reakciju, odnosno podražaj. Znači čekamo neki like, komentar, obavijest, poruku. I svaki put kad mi dobimo takav podražaj, naš mozak ispušta kemijsku tvar koja se zove dopamin. I on je povezan sa osjećajem zadovoljstva, ugode i nagrade. Znači na neki način taj like, poruka ili bilo kakav oblik podražaja nas nagradi. Jel? I stvar je u tome što mi nikad ne znamo kad će ta nagrada doći. I onda to čini društvene mreže još primamljivijima jer je nepredvidivo. Slično kao kod kockanja, znači nikad ne znate kad ćete dobiti, ali pokušavate i onda kad dobite neku nagradu, a super, ok, znači jednom ću dobiti, samo moram nastaviti pokušavati. Isto tako i kad provjeravate mobitel, a jednom će doći neka poruka, neka obavijest. I onda mozak to uči, takvo ponašanje, jer zna da će u jednom trenutku dobiti nagradu i onda vas potiče da nastavljate to raditi. Jer će ta poruka ili obavijest jednom doći. Ono što može nam otežati neke svakodnevne aktivnosti jer nam prekida to stalno provjeravanje mobitela pažnju i koncentraciju, pa sigurno ste se ulovili da gledate film pa ipak uzmete mobitel ili da ste na nastavi pa nekako nesvjesno uzmete mobitel ili dok učite, dok bilo kakav zapravo svakodnevnu neku aktivnost radite, što nas onda može ometati malo i usporiti. I isto tako te neke svakodnevne aktivnosti nam mogu postati malo teške i dosadne jer nemamo stalno tih podražaja. Na društvenim mrežama imamo stalne brze podražaje i to nas nekako, zato jesu tako je lako postati ovisan o njima jer stalno su ti neki podražaji, a onda ove neke svakodnevne aktivnosti nam mogu biti dosta dosadne. Kako prepoznati granicu između normalnog korištenja društvenih mreža i ovisnosti o njima? Razlika nije nužno u vremenu korištenja. Često puta ljudi misle da je. Ako gledamo vremenski, najčešće se govori da je više od 3 sata dnevno prekomjerno korištenje, ali to se dosta razlikuje ovisno o literaturi. Ali neki ljudi provode i više od toga, ali uspijevaju normalno funkcionirati, a neki provode i manje, ali to možda vide da to loše utječe na njihovo funkcioniranje i život. Pa neki od znakova mogu biti da stalno razmišljate o društvenim mrežama, da ne možete prestati razmišljati o tome,
da si ne možete pomoći eto, na primjer s tim provjeravanjem mobitela, nekako već automatski idete ka tome. Da osjećate nervozu ili nelagodu kad nemate pristup društvenim mrežama ili internetu. Možda da zanemarujete nekakve osnovne potrebe, ne znam, higijenu ili spavanje jer ste na društvenim mrežama, zanemarujete neke obaveze u školi ili neke hobi aktivnosti, druženje s prijateljima da bi proveli vrijeme na društvenim mrežama. Isto tako, često se može javiti da izgubimo osjećaj koliko vremena nam to oduzima, da provedemo puno više vremena nego što smo planirali, a nekako nam to brzo prođe i uopće ne primijetimo koliko vremena je prošlo. Tako da, eto, to su neki od znakova, ima ih još, ali evo, trenutno se ne mogu svih sjetiti. Ali mislim da je najvažnije na kraju krajeva da vidite koliko to utječe na vaše svakodnevno funkcioniranje i da se pitate jel kontroliraju vas društvene mreže ili vi kontrolirate njih. Da. Postoje li pozitivne strane društvenih mreža za mentalno zdravlje mladih? Pa postoje. Kao sve na svijetu, sve ima i neku pozitivnu i negativnu stranu, tako i društvene mreže, ne samo za mentalno zdravlje, nego i općenito. Jer vjerujem da jako puno koriste. Između ostalog, na društvenim mrežama one nam omogućavaju da budemo više povezani sa drugim ljudima koji su nam možda udaljeni, koje možda ne bi baš vidjeli uživo. Omogućavaju nam tu neku bržu komunikaciju, pa samim time možemo lakše, recimo vi vjerojatno u školi kad radite neki grupni projekt, lakše vam se i povezati, pa surađivati i tako. Da. Isto tako mogu utjecati pozitivno jer mogu biti izbor inspiracije u smislu vidite neke nove stvari pa se počnete njima baviti, vidite da je to za vas, vidi vam se, uvedete to u neku svoju rutinu, bude za vas dobro. Neke nove hobije, ne znam, tjelovježbu, bilo što. Isto tako vam omogućavaju da učite, usvajate sadržaje, ima i takvih profila, pomaže vam možda i u usvajanju nekih gradiva vezanih za školu i tako dalje i sve to onda posljedično bolje utječe i na vaše mentalno zdravlje. Kad govorimo baš o utjecaju nekom pozitivnom na mentalno zdravlje, ima sada u zadnje vrijeme dosta i profila koji se time bave, što ja mislim da je korisna stvar, ali što je Nika rekla, tu treba paziti čiji su to profili, jesu li to profili udruga, stručnjaka, psihijatara, psihologa, psihoterapeuta i tako dalje, ili su to neki profili osoba koje nisu stručne za to područje. I onda kad postoje profili koji jesu stručni, koji se bave tom temom, oni nekako destigmatiziraju poteškoće mentalnog zdravlja, pa osoba koja se možda nađe u nekoj teškoj životnoj situaciji ili se nosi s nekom teškoćom mentalnog zdravlja, lakše će doći do važnih informacija i u teoriji lakše će doći do informacije o tome kome se može obratiti kad joj je teško i u teoriji ako naiđe na dobre profile, te osobe će ju uputiti na adekvatne ustanove, adekvatne osobe pa će dobiti pomoć koja joj je potrebna. Isto tako postoje i profili influencera koji progovaraju o svojim osobnim teškoćama mentalnog zdravlja na neki zdrav način i na neki način koji ide u tom cilju da se mladima približi simptomi, da ih mogu i oni sami prepoznati, ali da im se približi ta ideja da se mogu s tim nositi kad potraže neku pomoć, tako da i na taj način mogu dobro i pozitivno utjecati na mentalno zdravlje. Znači omogućavaju nam neku destigmatizaciju tih teškoća, lakše nam je doći do informacija kad se želimo nekome obratiti i možemo prebrati sadržaj koji je od stručnjaka, koji nije, kritički o tome promišljati i onda zapravo imaju dosta dobar utjecaj, odnosno mogu imati dosta dobar utjecaj na mentalno zdravlje. Koji bi bili vaši savjeti mladima za korištenje društvenih mreža i očuvanje mentalnog zdravlja? Pa ima ih vjerojatno jako puno i vjerujem da je to jako individualno. Znači nema nikad onih recepata, napravi 5 stvari pa će ti biti bolje, pa ćeš manje koristiti, napravi 10 ovih. Jako je to sve individualno. Ali nekako općenito što bih ja rekla je da prvo nekako ograničite to vrijeme na društvenim mrežama, baš zbog tog razloga razvijanja neke ovisnosti. Da vi imate kontrolu nad tim sadržajem, da vi znate koliko vremena želite provesti na društvenim mrežama, na internetu općenito i za koju svrhu i da probate to nekako kontrolirati.
Da pratite one profile zbog kojih se osjećate dobro i ugodno, a ne one zbog kojih se osjećate anksiozno, neugodno, nelagodno, zbog kojih vam smanjuje se samopoštovanje. Nemojte pratiti takve profile, nema potrebe. Da. Isto tako probajte se na društvenim mrežama fokusirati na to da nekako ih koristite kao alat za sve ono što vam treba, a da vam nisu cijeli život, nego da se fokusirate na svoj život, na svoje razvoj nekih svojih znanja, svojih vještina, ono što smo pričale prošli put, da imate bliske odnose s drugim ljudima, a ne da gledate kvantitetu pratitelja, lajkova i tako dalje. Tako da neka vam te društvene mreže budu alat, a vi se bavite svojim životom, svojom školom, svojim prijateljima, svojim hobijima i na taj način zapravo najbolje radite na tome da to ne postane ovisnost i da ne utječe u velikoj mjeri na vaše samopoštovanje, samopouzdanje i slično. Sad ne znam, ima li još nešto? Pa evo, ja bih još samo za kraj dodala da jednostavno se više posvetite ovom vašem pravom životu. Da. Znači gdje se tu i sada, ovo na društvenim mrežama često smo mi skloni pobjeći u taj virtualni svijet i nekako neki čak više vremena posvete tom virtualnom životu, ali ovaj život je zapravo vaš život i nekako pokušajte da vam to bude prioritet. Da. Ipak imamo sam jedan život. Tako je. Bravo. Hvala vam. Hvala vama što ste nas slušali i nadamo se da vam je ova tema bila zanimljiva i potaknula vas na razmišljanje. Imaš ti još šta za reći za kraj? Hvala što ste gledali. Hvala.